келди да. Силерден 6 ай мурун баштаган садиктер уже бүтүп атат да. Макулбу? Рахмат силерге. Башка садиктерге салыштырып көрбөйсүңөр? Кыра албайсыңар, өзүңөрдүн элиңер бой. Тапшырбайлыбы? Кыштап бүтүрөсүңөр, сапасыз бүтүрөсүңөр. Караңгы. Акча которуп берди. Алып эле бирөөгө берип коюп ушундай кылышат экен, ортодо неме кылышат. Эмес мына кыш келип калды. Билинип турат, иш кошкондун жасалып атканы. Кошкондун мамиле кылып атканы. Бешомунун ичинде үстү жабылып. Негизи айтам, үстүн жабылгандан деле аналар шугап бүтүрүп, уже брусчаткаларын, асфальттарын басып атышат. Силерден 6 ай кийинки баштаган бала бакчы. Бас аз мен жаныма кошолуп, Актилекке барабызбы? Барып көрүп келип ошол жерде. Отуруп машинага. Барсың. Кускара кылады, көзөмөл кылады. Көрсөтпөйсүңөр, мына сөз мен келгенде келесиңер ошо. Өзүңөр да келип казырап, бары апарып бул жигитти. Көрсөтпөйсүңөр, бири-бирине салыштырбайсыңар мына. Мына Турандагы, Туран качан башталды? Алдагы 6 ай башталды? Жок. Ал кийинчерээк башталды. Ал деле bundan üstün жабайын деп калды ал? Алда ушул этапка келди. Ушул этапка келди. Силерден кийинки баштаган. Да карагыла да, уялгыла да элди. Мени сыйлабай эле койгула, элди ушу өзүңөрдүн ушул айылдансыңбы? Ушул айылдансыңарбы? Алдагы акпарат ташташта ушул айылда. Ушу элдерден уялбайсыңарбы? Өзүңөр нелиңердики курабыз, жакшы бүтүрүп беребиз, эрте бүтүрөбүз дегенсиң. Кышта кандай шубак болот эми? Проект керекпи? Ал иштейм дегенде адам жакшына сапаттуу иштеш керек. Мына экинчи объект ушул болуп атат, дагы кайталап коём. Колунан келген адам алып иштеш керек, колунан келген адам. Келбейби, өзү строитель эмеспи, киришпеш керек мындай иштерге. Колунан келген ишин кылыш керек. Кылган иштери кандай болуп жатат, кашасы чыгып. Канча миллион акча кеткен ошол жерге да жергиликтүү бюджет эсебинен. Көрсөткүлөрүн дагы апарып жасаган иштер. Ой, бригадан көбөйткүлөрүн айтып, тездеткүлөрүн. Бас отурабыз машинага барып көргөн. Асфальттарыбызды да бүттүк. Кече 3 күн болду. Ушунпа калбай асфальттарыбыз. Озелененияларды азыр эми баштап кетебиз. Ноябрдын аягына бир ай. Мебелдери жасалып атат. 80% бишкалды. Отоплениянын уже бүтүп, неме кылып койдук. Испытание кылып койдук. Аны уже эртеге мына эшиктерди жаап турган болсок, ичин уже жылытабыз. Жылытып ичинде балдар уже отделка отопление менен иштейбиз. Азыр отделкабыз уже 80% бүтүп да. Сырттары бүтү, пасак. Көрдүңбү? Сен кайсы айда баштагансың? Бүтүн ноябрь дадылар, мына майда баштаган. Май ноябрь. Bunu işte gayrı satıyorlar. Hava düşmasın, bunu da inan. Bize hacatxanası. Kafelerin basmış çalışıyor. Kafeler bizde. Cıvıl gerçekten basıl olmalı. Soğuklar üstüne var. Biz bana ikinci partinin bu kedi oldu da bir işler başlamak bu kedi başlamak bu oldu. Şu kulak olsun bilirsin. Yeme izlemeyin, daha burada uyalış gerek de. Ama bilmesi dese kapı olmasın. Ondan sınırda aytkan tura sözden ceylik çıkar yüreğinin ağasın. Şurada cılış bulur. Uyan degen bütçeletken var da, manisi öte çoğun. Uyat bolup kalbaz degen. Buna ökönü salıştırganda size uyat bolup kalbazsınız da. Bravo. Buna bir nese dese asıldı. Mınандай dedi. Adam bir yolu keçiretsin. Stadion boyunca keçirgenin anı. Makul edildi. Ama bundan sonra saydık boyunca karak çırmayız. Ne değilsin?
Elin akçaсын berip atsaсын. Қарап, қандай соны бүтіп отыр. Тез, сапа басқан контейнерін қандай соны басқан. Қаққан қолдарын қарағанда. Іште шындай қылыш керек. Ешіктер қай қытыққа? Ешіктер бұл Украина. Жақсы жеңдіп қойды. Ешіктер жақ. Сапатты ма? Сапатты. Сертификаттарыменен алатабыз. Ешік дегенде салмақ тұрақ болыпты, мақұлы. Қарағана сірет арасындайға жүргенде жаш балдар қатты жауап, башқа болады дегенде. Түсіндім де, мынау шоғы өзімерге проектінде қанша сомнан қалған ешік? Проектінде 3800 бұйрықтар алсын, 3800 шент алсын. Ешіктің қарағайсың, ешіктің бат қалайсыңыз. Проектінде тұршы ешікті қаншадан қарағайсың. Bunu ona da koymadım. Bu düşünce. Yaşlısı var. Ama ne gel şunu şu böyle tencerede koyup duruyor, elektrikli kırsa olur mu? Bir mezgil bulup da elektrikli bugün olup battı. Kömür kımbat olur, elektrikli arzan bulup başlıyor. Şunda sırası raşotunu alıp etsene de. Şeyde koymanda dökülüp başına olur elektrikli. Elektriklistoğa ben ama işte üylerde jasalıp da şunda keçkede canına tenderde koyup edip de. Benim şuna edip. Elektrikli canı parayla. Şimdi altında da bir hastanede kömür tutup jağırdı. Arzan bulup başlamak olsa bilmezimdir. Elektrikli canlı. Türk oğlan bunlar. Eң бардығы мемлекеттен шыққан тоқтам бұйрықтардың бардығын мэриядан шыққан тоқтам бұйрықты атқармышы мына сіздерге келіп сіздер атқарасыңдар да. Біздің чоң ішенген күш сіздерсіңдер да. Мына айтып атамын, былтыр айлығыңарды 3000-ге көтеріп бердік. 5 алсаңар аз 8 алып қалды. Биыл дағы көтеріп берейін. Бірақ іштегілегім да. Çoğun aylık emesi, oşun kişinin aylık. Hatta bir 2 gün, 3 gün katır işlep koysalar, el rahmat aytadı da. Bir daha şarda bunday yer görülür bunlar. Turanda ayavay musur basıp getirsin da. İşteyinizler evler. Çok almaştırayın dese kapa olasın arana. İşte turganda toltur ağzı tura. Ben birine de asıl var. İşte jasağılar var. Elde işte düet günü. Tazalık bilen tiltavuş kılağımına tarttı demedi. Sürekli tartып тазалықтың жетекшілері мына жаққа среда жөнелтілер. Bir musut машина жол шекесіне жап-жақшына жерде төгіп жатады. Шенбесеңер аз менен шығып тұрып, ошо бар болады. Мен азыр айттым Нұрсұлтанға. Мен ертең ушуну да кыдырам. Суббота, воскресенье, шембилик өткөрүш керек. Тура түшүнүңүздөр. Мен айтпасам ким айтат болсо? Ел бардыңыз эле жакшы, кандайсыңар, жакшысыңар деп коюп кете берсе, анан сиздер кирип уктасаңар, анан болбойт да, анан эл бизге ишенип отурса. Туурабы? Бири-бирибизди мактап жүрө берсе, каякта иш чыгат? Туура түшүндүрүңүз. Ичине камчы колдо болуш керек. Элге да айтты, тазала мына жерде. Үйүңөн чык, шыпыр деп уяткарыш керек. Ошо машинаны туура мен түшүнөм азыр. Бардык убагында эски машиналарды бардыгын жаңылап бердик. Туурабы? Азыр жакшылап ошол чачылбай турган машиналарды алып бердик. Мен да кайтайын тазалык болсун. Усу чачылып кетип атат. Ачап-чачып токтотуп жолдон өткөзбөгүлө эгер ошол
чачып кетип аткан болсо, өзүнө шыпырткыла, тазалаткыла иштеш керек. Унчукпасаңар ал чачып коюп өтүп кете берет да. Ошон үчүн квартальный комитет. Ошо квартальный комитеттин бардыгына, ысык сууна кварталда силер жооп беришиңер керек да. Жакшысына дагы, жаманына дагы.